Sonora dot smart ko ho shinau pa vachina ashawana ashichina ngora trukli avm zangla mangai na nganaw ka chi shanthai laka 1908 ka chine 1909 li anacharis na Mother's Day pashok kai chili pantam sa laka 1910 li thaka itumla awawi semik shola mayon rane kachi hangsang laka hapok da ara century akhalang da century akha singkum trata phanga kashung da mayon ra haire hili itum Father's Day mayon kachi da lesson abava tam khilaka otsak changda kamata wachi sara shumai sa sigacha changkhat pawa hili matha me ka da leisala pai ka ari lamo hirangai ache na hapok kala achukumai na hapok laka Father's Day mayon ga chita kamata lesson mirinli mina langa shanra laka nyam gi chi rawi wang la tek matai gi chi wachi abava tam khilaka tumri ma kwai sa se achi hi chili phesin sa da har kui ga haya itumui tipong na ngoyen sa ga pai awav shapshi dili hang se ja ka exemplary father dire ngoyen sa ga pai awav hi itum na adang pami gai arin na itum li mata lagana pami hai re how ga pok akum magada matiwi tu za akai na thuilaka chiko washunda har khuilaka itum na hi machukrum ki kichine ina hangkhangai akha rikapta phaningung khangsak ngai akha na khikla cha kha ida ta tuipeng akha haimi ngai awavu wiming phova mirin pe de vaya kha watsakwa thaklak ina tanghawa ida ta paningung sangai ava gaji hi naw phratak lyoda naw jina ili ava ta ko ho chamik sho chiwe na hapok ta mathirang laga iwa ava we title phung laga aki chine kha chili maram ka thum matai la kana principle ka thum ithum mayon vai jina khima maikla ja kha pai lak ana paningung ka pai triple p opq ba ji jang Triple P. A father is a producer, number one. Number two, a father is a provider. Number three, a father is a protector. Principle ka tum hili itum paisin sa laga avawi function, kala avawi role ngrew laga vai. Kang tay tay wat ka tong teo kamay teo kong principle ka tong hi ka tum hili ngurumay. Ka itum na paning ungi chi khang tay akha na kikla ja kha awa ga chi hi og thui mang lin itum na thiai la ga ka jingam ma thang awa ga chi wi producer wa itum pan ma sa lui mre provider le itum maning lui mane kala protector le itum maning lui mane chi pa chi ri ran sa thyo re jene itum awa wa nga sa dak le hi ri rawi acham na khui la ga itum hi awi temsak awi chakmai khilaka chagi khilaka shamghai sauta awavasa producer provider and protector sata ka shina khaitum naung raling kuimi da khlene hili ina iklatawi pasawena ku shokla kuma prasa lala inau sara ina awavasa ta adopt sa ko khuichila mayai oguthina ki wangla jaka ari hang haya principle ka tumhi shichin laga chalai laga now chili in a producer in a provider in a protector sa laga na now kami wangai na oh hipahina ali adopt sa kwer awi now sara da anachu kwer jana ara ana awi kawat ngrum sang khamya ali ngak khamya kala awi dakar ka tonga phawi khamya che ana saugi chine kichi oguthina maya da chiping chila ava the hoy ji achalaka itumwi all the semana tamlila ita ta adopt sa ko khu principle chi leisai itumna oguthili
ก็สายนะคือแต่ขมจุกทรันมีก็ชีวนะก็พาว่าเวสังไงกี่ป้าก็อิงลาวคือลูกก็นาวพระลูกจักก็เสียว่าสารไม่จีลักปะเนี่ยมีก็ต้องเนี่ยอย่างไรลูกก็เสียว่าเวสงไงลูกก็จังนาวนั่นเลยงั้นฉันก็ลูกก็สิเสียว่าเฮียอินนิ่งจังไม่กับก็เขาไม่กับก็เจอโมเดลละกันก็จีฮีอีลาว่าเวก็สัตว์จีสังไงก็ต้องเนี่ย try ใส่เขาไม่ชอบเรื่องก็จีก็จุงกันนะก็จุงกันนะ fail สาวก็จุงกันนะช็อกเกก็เลยก็จุงกันนะ fail สาวปะปะแม่จิมสากไว้ fail ก็สาวอีกกรุ๊ปอีมันสังไว้อีทุ่มอาชีวะอาว่าวังราลีนี่ชิลักให้รู้โคนั่นทุ่มนี้ทุ่มลีพระคุยมีอีทุ่มลีทักนี้อีทุ่มลีกันนี้ก็เลยทุ่มลีขวัญก็ต้องยังสังมีตั้งกันเอาคามีจีวังนี้เชื่อมีก็มองอะไรก็ฟังมีสัตย์เราเถอะว่าเวก้าก็ชุ่งก็มันท่าสังไงสารละมันก้าก็ชุ่งกองลีก็ไปเพ่งพกก็ไปสักก็ให้ก็ชุ่งก็เลยก็ไปมีก็มองอีจัง perfect meaning to the ramening รังทุกิดาเขาจิตท่าสารละอาชีวะจีวักป้าจิมว่ามันก็ขมันท่านั่นนะชาก็วิลีอักมังสามีสารละชาวาลีนี่เชื่อก็ก็จีฮีก็หังสมิกชนจีหังก็ไว้วางแต่รินสิทธิ์เนาะอัฐังอินหังก็ให้ sonara.smart ก็ฮาวชินาป้าจินะฮีเอาไว้ครินเลยแล้วก็เสียก็ใส่หนังสือ the church with permission ก็เลยก็ฮาวก็พกเนี่ยอะไรอีทำนะฮิลีป้าชอบก็ให้text Genesis chapter 24 verses 1 to 9 he Abrahamอีทำไว้บริชินาปิงนะชาปิงก็ให้บริวารน่ะเอาไว้มีเงินสารตริกับตัวหอกคุยมีป้าจีอัตตัมจิตรันจิลิวรีดาอลีอับรามตัวหอกสาจินาวตัวอับราฮัมตัวหอกก็นะมีรินลีก็ดัตริงรักก็จีวีเอาไว้มีริน with testimony จิลีเพสินซาลก็อิทุมนะจีเวนะชุกไป principle ก็ทุมมติกุชกลก็อาจีอิทุมนะริงรักตะกเลยฮิลิปันตัมซาลก็อิทุมไม่วังลกันนาก็ไปก็เลยอิทุมอาวาวงรับปิงนะจีซาลก็นาวงรับปิงก็เลยมีขังเตยปิงนะยังรักก็เงยโยคุยกับไป example คำท่าซาเดอิทุมนะอาจำชุคุยกับไปวัดจีมีรินจีริงไปกับไว้แต่ฮีกับกุชกไงอิทุมวิลี Genesis chapter 24 อินะฮิลีอักจิตปาตาเกย verse 1 now Abraham was old well advanced in age and the Lord had blessed Abraham in all things explain sata mamanaw kay Genesis chapter 24 wena kapane ka kharchan hi Genesis chapter 12 wena hapokay ne Jili Abraham li rana ralaga Abraham ina nali jithegi gachi apam jili na shawa kala na shawa wi shimku ngalay horai laga ina jithegi japam jili walo ngalay mire promise ina nali so mire so kami mire blessing je kala ina nali yur ka hakka ngasang sakre seed descendants thara mire so kami mire ngalay mire ko thum mira shan laga tuing shit sa laga anachiwe na karshok ai laga ara so kami hi wamaman gachi ara hiwi tupang wakatang bahina the Lord had blessed Abraham in all things but still lacking one thing akavat fudale chira shungda jaina chi khikla gachi aramai thumna ngasanumbre so mister hai laga ara so kami la mi hai re ngalay la chithe hai re kala awi thara shok vai wi now la praga koi sam hai re verse 2 so Abraham said to the oldest servant of his house who ruled over all that he had please put your hand under my thigh he arama verse 9 tapaku kaina explain sanaura awi rawr mai kap ga chipa chlian ho kuilaka awi khai shangwe atsingli hai tang sak laka hai sang sak laka
doing a shit salo the Abraham na gahangwi maram chi kiwang le chi tum explains hare. Verse 3. And I will make you swear by the Lord and the God of heaven and the God of earth that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I dwell. Verse 4. But you shall go to my country and my family and take a wife for my son Isaac. Now li mala pasang mi kawai. Ara awi kangran kup kahini. Ka ngala ji ka chigata mi khwirer ka juwe na khwirarer ka ji hi ana kangran sa kahini. Verse 5. And the servant said to him, perhaps the woman will not be willing to follow me to the land. Must I take your son back to the land from which you came? Verse 6. But Abraham said to him, beware that you do not take my son back there. Verse 7. And the Lord, God of heaven, who took me from my father's house and from the land of my family, and who spoke to me and swore to me, saying, to your descendants, I give this land. He will send his angel before you, and you will take a wife for my son from there. Verse 8. And if the woman is not willing to follow you, then you will be released from this oath. Ara aniwi tuing shit ka sa atang khai shang wa jing lia pang hai sang laga tuing shit sa gi ji ji kalika shinao ba jin na mong ngai da tang nin tit aya kha ji ne na na ili ina nawi ga hang na ra ga chi tuing shit ji na la mang na la ji we na kup sang gai ne ka ji ne. Ara verse 9 hili kyang la ja kha. Verse 9. So the servant put his hand underneath the thigh of Abraham his master and swore to him concerning this matter. Ani tuing shit sang ro khai re. Kharchan hi itumna talagana kapatran Genesis chapter 12 when Abraham lira ko hi hapok. Hapok hai laga atang hang hai tuing shit ka thum. Ana mirror the hokui laga quick shock ji ara itam na matang mapa ka confuse sauge ji khani ga thum leitale maram ping ji na recap the hangai Abraham na urli pam dale laka Abraham hi awi chinau ngra khani achang da thum awavali tera hota tera na Abraham na Nahor kala Haran Ashika tumli parakilaka urugo pam chili miamu muti shamlaka oktigasani. Kajipachi Genesis chapter 12 li shen lakan apam chili pam sako kuchi mahang mane. Chikali sam bangragla jaka New Testament shong harbalaka itum Acts chapter 7 verses 2, 3. Chipak wadran Stephen na Abraham wi kharchan kahangatam tranjili. Abraham li urwe na rana hokui kachipachi rasang naure jina itum confusion pachi clear sami hogi chini jena jiling sungwe laga itum na Genesis chapter 15 verses 1 2 chipaka ari hili chapter 24 li ta laga apang Abraham wi khashang wi ajingli pang sang laga tuing shitsa da kle pa hi Eliezer ne Kichi itum na thair ki khwangla jaka khang chai na itum tangkhul na we thata juti ping na juti na ping la awi shimli kat hi khur pa na khui kichin jen Abraham ji jatam chli 15 li ma leira rang sa thu ki ta ran ni kharchan ga sa tam li iwa na na ili so mira jilaka ili wari la naw ma mirang iwi raw remakeup ga Eliezer na khwirli the Gangji tumna oh awi raw ping a chaili khar awi inherit awi shimli kat khigi jipachi khar pachi Eliezer mo gachi itum chili ka thaisam bangra jen hi taxi ka tong pe ta pa laga phap tangai cha kha Genesis chapter 12 15 24 Acts chapter 7 verses 2 and 3
chỉ pin chỉ pang rum sir là cái mặt thằng moron đó order chỉ ít thùng phao cái là cái phao cái ta sắm bằng này à rồi như là tôi lấy được lấy về trái li ít thùng là khi principle mà sắm bằng lơ chả khờ chỉ mang mà chỉ là à chapter hi cúp hay là cái 24 hi cúp hay là cái 25 how có phúc vì mga song verses 5 and 6 ita pa ka Abraham na now mayara chuiwang ma tho la ka ngaran sang kami future mga song machuk wala ka rom sang kami akala leife chipa chile thum nga nalak se ara hili khyang la jaka Genesis chapter 25 verses 5 and 6 hili and Abraham gave all that he had to Isaac ka avan now akamang maning tu khangate ana phraga haya khangate lag chung khale hauta verse 6 li chi ping chi ka thata mi khla ka chi itum na yang say verse 6 but Abraham gave gifts to the sons of the concubines which Abraham had and while he was still living he sent them eastward away from Isaac his son to the country of the east tsang tale thang mai lak ena wa vna ri de we na ali ka ta ran ho khui ka chili ma chu wa la ka ana rali ka thai wi ang yung chi le phon khui mi jena ali mi ga ha ya lan ka la sok mi ka tong chi le naw chi li chi sin lui ka la khang te na naw da pan rum ring rum la ka yur hak ma yaw da ali shiren shanai pai shi ne ali sakhar ai pai shi ne jai da khang te li them la ga na ara sing sho shong Jehovah sir la ga khala cha da ba ma sa kha wei chi de khama tha quality ka chung khale awa vu jang exemplary awa vu ngayo ga pa ya acham ka chung wei tum na hili thei tale number 1 let us see 5 lessons from Abraham's life. The first lesson is this: Abraham remember his calling, how he was called by the Lord in the beginning of his journey of life. Awi mirinli rana ilikata to ho kwikla gaji Abraham na awi calling him malai la la akati and dang ta washung da mayon ba gaji. Itum vare shinau sere ara ana Abraham li hogo khui itum na kya ka struggle sa nauk lag jim thala ga na machu balo aramli anapam lag urli pam uwena haranli walaga haranli ga sana wapum le da haran wena rana chiwi he pa hi maning lui mane to hokuli lag canon wak ari Israeli thanta lui naw ga chini aro chiping chi apam ji ka chi me ur na ga chi haran na ga chi itum na ari hon contemporary map li anga kha Iraq we atung wak jena Iraq we atung li Syria we atung li Turkey le jena chiwi area le ur haran ga chiwi area chi ari hon contemporary map li Turkey Syria upper part of the Europe Iraq chiping chili area li nei ta hang tale ara boundary ngai khai sir right acha la ko map en mang rai cha thumo jang jena ari hon wi ngai chi chili ga hang nei Jivak wena thampung laka thanta man laka hi thummi aruri Israel talaga na ari kazachi jangkhat pawa ri the Canaanite now ping na pam ka sa kwai we apam te chi area li thanta laka chili chipam me ara ngalai Egypt we kwang wena thilaka athung chong kong ga hakpa sang shung ta jaka Iraq we border sang shung ta inanali mirror ga chi Israel now ping ning shidai jena achira shung de Israel now ping na ping la gan hi itum li mi ga ya e kumon la maning la ka rana nga shit mi ga I wing le ne ga chi ping la gan rai la sa case la sa khang te la sa la gan ning ga shap hi ju we yang chi ju na ka shok ne ara Abraham li ra ko ho thran ka chung ka struggle sai chili atum na mik ena thai ka pa murti khorum la ga Ali thangchi the phulaka rimpa lagan pangsan akama ki zara akama ki nga vaira ki mangra gchi ki ka khang sharmalem laya sor lumtum lak na khringa mirin chinaungra lalle ava vale rimpa lagan pamtale kwat malay mane kha thangkha matak khak na
Amik lamang katay, akon mang gasa, Abraham, na va, kala na va wishim kur, kala nga lehi horay laka ina chitay gi apam chili ralo. Ta ko ho, inili sa sasi je kingan ka maraw to. Imo sobrang gaili mo chut milo, hitalo, nalakay gi tengay, 좀 그 보드라이버 때 통사식 저장 talaga ara jibang ma chila ana tsatki ji ahi khlina to yup sad ma tsat paila prever naungra ka ktai prever arau ping ki ge shepa se bisagi ji za shikai lan khu pung lo ko za kwai mang kwai ngran lo ko tsatki jin ko jili ji naungra na avawa na abraham na pao mai te nali ko ki pa no ko ni achaklam de ambing lam thai lu nu da shu wa gi ko ji wa ra lu ji direction lam ji thai ka pa tha khain da aji thumli vre shiwi background na ring kai da mani la ko na ra le ko hita ko Sunday school level en phil ga ajura shun da ko blak na thumi khun to hi rom sang mi ai da ko chung ko question lam sa lui mane ko ra le la kai ji hi the experience some man la ko gang karai da chui ka sak chi to mam chu wa chi te kha ha ko phok atam liwa ya ka sak sai chinang ran la ma chu ho mi mra na thi mai la ka pa sa dam sa lo khu ram nau bing mang la khya ke wa shi to khar sang ge ji o cho te hi kha analing lum tu rena athum ka kham awa wali le shi le sha chi la ko tong no tha sir ai la ko ili ko ho akhale lak e ali phawar tana chat phung la ko ping lak na chat thui gai na aching wak tamaman la ko chat thui gai ne ko chung ko struggle sai Abraham kha hili itum na ki thekla ja kha Abraham was a man of faith with special calling. Ngarak ina Abraham nali ina ko hone kala nali yuk hakang sang sagra nali somira ina nali ngalai mire to how the chilirin sit and a special calling ji hila ke kara ar equally vaura ji ana karmaman laka pasho khaini atam chitran we sak ari honwa itum chakmai ma gathai miur mi ja khang te lia khawa yo ho sang laka shepa sa mi za mi mang sakla gana khumi mali khumi shimali shepa sai yin sang mi atam sran jiliwa in nali ma thai sui do go na hi yu yang ga sheni kala in nali sai khai na ma phar tu ma sha do go na nei li sha thung gi jine situation ba hi jang ngate hang ga ya tam sayur wayu na pam ting hai shankha kuirang singom na pam ting hai kala shi ga pai mang ka thalala ka tong hiana I in a padak level raj lima sam phangrang gain dam ta I hi ga tha danger ka chung ka khlei chilila issue war I makan war ing sungra to ho khila ka wa gaino Abraham was confronted by so many untold troubles and challenges. Those days, the situation can't be compared with the situation and lifestyle how we are living today. If we met anybody whom we do not know, that person is considered to be our enemy, and we have to fight with him. If we don't fight with him, he will fight with us. That's the situation. Moreover, there were so many innumerable animals, wild beasts, which are so dangerous for our survival. And still, Abraham took those risks in search of the God who called him to go to the place where he will show him, to bless him, and to increase his descendants. Ara itumui application power ki kleja ka hili hangkangai baba nali vreshina ka sata avava ka sata Mr. A, Mr. B na vreshya ka sata shimkur shimkalo ina nawi vre ko ina ka hangana lo ka ring lo
Noi shim kurla ina gahang dak kamena ngaterte ngorong ri yena than la ka ring lo ka chi hin na la le preshnao ka sa sir how the chang ka challenges karat ran ka sui karat ran itum ka ta nganing li ka chi hi the application is this. In spite of all those challenges, Abraham was able to overcome and fulfill and be able to receive the blessing that the Lord has promised him. Aling shigai java sampang kuyaute. Kasui graga tong chi ava kantui makan kuyaute. Itna vreshiu ava kasata ran ra hol ka karga phok aina. Sot now na kashekatana shanwai chonwai na ogu fashion na sinalo palan na kasui hi Abraham li kasui na nawi kasui amang rai cham sal pai atam lang atay how situation lang atay how itum na kring krak kashekatsa ogu thu ka kshung lang atay how da jang nani we ngatay sal pai ni we ngatay sal pai kha hang khang ai pa ba Abraham li ashawan na ashamay na asha go to na shimkur na matsa pai mara da khongkhun dran ana ping lak na karshok shap thata na karshok tale la itum karshok tale la kasui gra go tong ali i na ring da clever vresya ka we ava sar jaw da eva vreshi with principle aina ran ho da cle principle chwena mang che pai mane ta nganing tit la ka materte na kar chat tale la ka chi pai hi itum question sa ki chine. Number 2 ka khaneli itum na ki sampangla jaka itum li crucial decision quick vai we option right avav akasata rana hoge gai thonyo mi gai miya kasata kharing tharan itum struggle gasa situation right ka khaneli itum decision quick gi ka sak chung kharai. The second lesson that we learn from Abraham's life is that there is a choice to choose in our life as we live as a Christian father. Vresya ka wa wawag sa the kring hili ka chung ka decision ku gi jik chung kale are itna pasok hai verses 2 and 3 in a pasok li kai. Let me repeat the second verse and the second and the third verse. So Abraham said to the eldest son of his house, who ruled over all that he had, please put your hand under my thigh, and I will make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanite, among whom I dwell. Kachang khat pawa Abraham hi anaring room da kale Canaanite ping khangate ping jati ka chung ka kale chiwena ngala matha mai kap ka cha kala shukui pai re acham matha mai kap ka cha kala shukui pai re ani ngana mai kap ta awi gang na mai kap ana otsak rum pai mai kap ka ching so na ka wi na ngala vela ko pokhui pai re khat thalala ali option tra kale da kale wi ka chaili yang la ka hipping healing rumaya ka iwi miyu mi jat hi mangrong li mrili ina kahang hi atumi jati wi ka sagwa na iwi jati wi ka sagwa atumi shimkure ka sagwa na iwi shimkure ka sagwa vreli ma ka thai wi shimkure na vreli ka thai wi shimkur vreli ma ka thai wi mi jat na vreli ka thai wi mi jat i mangrum pai marali ka chi thayau ta option ka chung ka khlai chili ana no iwi mi ru en wakul ka cha araj li zat kai ping ji ma shoi lak la na shawo aka ri da ran ho ye da zai ko ka chi ran ho khuyar ko ka ji pawa shopping ai sai ka chi ni itme projection pawa jang chi thau da o ji li ra lei ji te ashiwa rally kring rally khormul ko okthui te lei ji te ka chi wa Rebecca long awong ra chinang ra ping shasir hai sao ki chi ne chena winning klum pawa chi thau gi da rawi pau sha ka haya kala ina iwi ming sao da hi da hang la ka hang na ki chi khwisang gi chi ina chak sa mang sa ina ngana sa khar chan sha hun ga haya mi na ili cha pai na ri
ก็จีอาลีรักให้นี่จีวางไงนะอับราฮัมนะออปชันก็จุ้งก็เลยตะเลยมีก็ใจลีมาถ้าละกันมาจุกว่าแล้วก็อีวีมีตุนเวนะคุยโลก็จีตันดีไซอาวาวก็ใส่ราลีก็เทียมยาก็ใส่แต่รันหกเวรออตมก็เทียเอาไว้ก็หังนาแต่วเรชิตาจะริงให้อีทุ่มมาท้ายละกันเนอะเมโทรซิตี้เลยตะเลยปิงว่าก็เจนงลาคำตาจุงละสัมพังจังยารอนคำตาชอเล็บคงละสัมพังลาริก็เทมละสัมพังพิซาก็สิงละสัมพังนชิออฟฟิศวีบอสชินาวลงซาจังอากับอาการละมันสิงก็เทมเลยดุการจิก็ทรามก็ชิคโชอาราวจิก็ทรามก็ชาชาเลยแล้วก็จิกตามีนะก็ด่านชีนาวไอ้นะชีอินเนียมาชิดาวแล้วก็ทาสีด่างเจนะอีวีเวรชีวีราลีก็เทวีก็จิป้าพิจารไป first ราก็ไอ้ฮิปไปช่างเลยฮิปไปอาจำพาเลยฮิปไปอิชิลิงชิกไปเลยถ้าตัวโนสเนี่ยถ้าตัวคุยสเนี่ยก็จิป้าราลีโตก็จิมาท่าแล้วก็นักชิตมาจุ่มให้ก็จิพอราลีก็เทมีลีก็ปังคุยโลราลีก็เทมีจิลีจิโฮสังเสอาวาวงซาตอิตมัน choice ไปฮิจิป้าจิกับปังคุยเสก็จิฮิหังขังไงนี่อิตมันมีเรนลีรีเดอร์ปุ๊บปิดงรายก็จับปุ๊บอัปมฮิลีเลยก็จิกท่า preacher นะหังไงเลยชิมปันเดฟุตุยก็เจนะก็ชินก็วิธีลีอคอนก็ตรักก็รอดคำรัดโชคเขาเดยาวเขามาวิลี counseling ร้าเลยก็อันนั้นหังก็พัดตุยแปลงจีพันิงงไงอันนั้นคีราอังเลยจะก็ยาอิชานอิชินะพิซาสิงลาเกยช่างลาเกยลมตุ้มลาเกยนริงเงยเจ้าเดอีอาวิลันก็เขาไว้เดอลีองชุงไงก็สานเองก็จังคัดป่าวอีวิอุกลุงลีอลีเลยชัดมาเลยมันเองก็จีหังโชคเกยขนังลาเกยนนาวเดริงทุยฮาวเวก็จีเลยเดมีริงวีชิงรีก็หายริงก็พาฮีลันเวนมาเลยมันเองก็ชิงรีก็หายเวองนาวที่ชุคริสต์จังดักเลยอุกลุงจวนก็โชคเดเจนี่พาฮีอิทุมวเรชีอาก็เวอาวาวงสัสร์เขาเดมีนังโยยันสักไปอาวาวงสัสร์จากเขาอิทุมินนาวระ next generation จีอิทุมกลีจูโฮสังระอินทั้งทั้ง decision คุยตะเลยฮีรานาอิลี decision คุยสักตะเลยนิ่งก็จังไงนะก็โอ้ก็ทวีก็ชอบก็จังไงนะเพศสินสารก็คุยลิกเลยก็จีอิทุมพิจารณาสัตว์การใส่ principle number 3ก็ทุมมาลีอิทุมนักขี่สัมพังรึกเลยจากเขาอับราฮัมฮี determination he sa ti tir sa chawra ga chi ping lak na ngning ga shapa mia khang sai the third principle is that Abraham have a strong determination on the basis of the promises that he have received from the Lord ara rivrawena nali hi mirko ga chiตุยชิดซาสังเอาแต่จีนิ่งลีมันมาไล่ลักเลยผมติดขันเดวจีผมติดอะไรก็อันนั้นอดก็สักต้องอะไรจีสักวันนี้ verse 6ขี้หังเลยจากก็อะไรอาราวจีน่ะ verse 5ลีตาก็จีน่ะอาราวจีน่ะตาอักวาอิเลเซอร์นะจังกว่าก็ลิขชินเอาไปจีน่ะมุ่งมาจากก็ว่าโหแล้วก็อินรมุ่งมา那么梅尔巴吉里空路，后来路都好些个家，阿里因那吉里亏完了，都看看呢。Abraham 那讲了这个 ，But Abraham said to him, Beware, 我说了 ，Beware that you do not take my son back there. 因奥里，因奥梅尔里阿邦吉里，那里头么亏完白么了？那个说了，怎么撒白了么苦？ก็จีหังมาที่นี่ฮินจิตให้ตะกลีป้าคิดเลยจากก็รีดอันอูรุเวนะจัดพกแล้วก็ฮารันลิตาแล้วก็ฮารันเวนะอับราฮัมอินันมีกิจป้าจีฮิลิมันเองก็ตาฟุกิจินี่ตาฟุกิจินี่เดแกนันลิตาชงไงแล้วก็อะไรฮินี่ก็จีจิตให้สังหายนะอะไรอีวี
Ranami Gaji Hilake, he went Mahanung Pailum, shock occur, Kasiga Kale, Kachino, shock occur, danger Kale, Mila, Sayula, lifestyle, Kashakazala, Kungavala, Chanmai Chonwaila, Kachunk, Manakrom Lago, even now he confused Hagichi, Bazal Saugichi, Kalana Hili in the Mata Lagana. Pawi mi gai kala nurture sa laga ringkang sa kai resang sa kai hi wag chena mutayang na so kai pai ka chi thaya ka rana ili tuing shi sa kai chi mong sung pai shni chena chi ung sung ka vai ta ningli phumtit alaga mukhi walo inauli chi mukhi wa pai phlung mra ka verse 7 likyang hok le ja ka li kha verse 7 ka tai na The Lord of heaven, who took me from my father's house and from the land of my family, and who spoke to me and swore to me, saying, to your descendants, I will give this land. He will send his angel before you, and you will take a wife for my son from there. The fourth lesson comes here. And the fourth lesson is Abraham has an unwavering faith in the Lord. Ara ana determination pang lagi na leitak lei ke chiwe na chiwe source ke chiwe na rakla jaka ali rana tuing shi sami gai chili shi san tit ke chi akha lei gai kali ka sinau pa china talo jilam tamre kalo yanglo ina thei ina shi changai ke cha ili ko hopa Vrajina awi ga singrao Jehovah da ka pangping segra naling chon mira awi shit ka sang hi yak ka thukta hakta wa khaina ara itum na hili Rivrana ka power ka chung ka sang sak ngai la Rirawi yang ma shok sak ka pai tu mi miring li ma shok sak ka pai china ki kla ja ka rana ina nali so mira na khanglo ja kha ka khang ba hi ma le thu so ku mi ba hi mang rai hao chao da chili iwi rover ma samra rao ro mang salo ka chi ba hi ka chung ka shok sar hao da ka chung ka twing shi hi mung shung ra mai te chile Bible pe ta pa wa ka 365 promises sam pangai ta hang ko thong ga chi da hi promise ava Kaka chunga na masam pang ramani. Chi kiwangan naglo jaga awi kahang chi hor tsak da masado da rivra perfect rivra sao da in a jaka na la A in a B jaka na la B chi lo chai laga rana A jaka in a B jao ana B jaka in a A jao da mashur ga chi mga tun khira ga chi mga sun khira ga chi akha lei hao chai da juena ka shohi shohai ga chi ne ara Abraham we shit kasang mar khang sak makang khang sak ping khang sak we pay sin ba ba khikla ja kha Abraham athang hang hai ja anama malai lag lo chapter 12 li hang chapter 15 li hang chapter 17 li hang chapter 24 li hang hanli da hang out da matha lagana champa sao de ai tum liver chapter ne mat sat mane itum liver thang chi the Bible hi mangali hai bi ching out the dagar sa atam chi the anytime we can open up the Bible and see the promises that the Lord has given to us. Itum we dakar sa kala itum we convenience nga thorla nga jinla nga shunla na atam ka hang chi khushok lag ranili vare shiwa wa ga sa da ili sang sagra ga ji khimai to ga ji har khoi pai Abraham we thata atam khramang rai lui mane saglak na Abraham wa chingkum phanga thuruk thara makuli abavashi sampang laga saglak na kharchan sa khoi tuite I promise ji itum liver itum pangmayali dakar sa ka tonga ka pi ka chak laka this is my love letter for you. What I'm saying is the Bible is a love letter from the Lord for his people.
to read, to understand, and to follow and live according to that. Hipahi itum takar gasan. Rana itum liki hangai lito. Rana vareshiwi avava kaliki sang sengai to gachipahi itum paning jing ngayaka. Itum inaw ngarahi. Inaw nang shun kisaran. Inaw nang thor kisaran. Ngaya kisaran. Inaw gatran siyasaran. Inaw gatran church varan. Inaw gatran korumran. Inaw gatran rally khayag shimiran. Mikumoli khayag shimiran. Kachihi. Paning tit outer. Itam na komore na tui kamadu izran. La gasatran. Whatsa gasatran. Jiwi pesin sada. Jiwi atishu ta shokhaw ki jine. Hi itam gasata karsaku. Kachigata itumi shok twighai zinkum liva. Shanghai lala. Kachigata magachale hauta. Marakr. Kachihi le chingi. Kakachangkat baba. Ina hangkangai baba. No problem lately ka. Church liralo. Church liralo. Church is hasa quick via pumte. Church rana. My father's house is to be a house of prayer. Church is siasa ko kui. Kachot kachang ning kachot ping kanang ping cruise krit pung tak leping na ral ka ngavata kui laka ngavan kong anong hau ki japam. Ka mi kachung ka na hili practice ha tak lepawa. Church rak leo da siak sal ya ra I no pang me ali horsang la ka okay ning ma chot like the siasa ko la church khamong chi kan sho ka chen athang wi chi athang wi chi aya wi chi achon thang wi chi ka chi ning ching rai cha the shok phom gil ga thui hai chen church lir sahara ga sa wi difference ba chi chi khang te chi ma thai khar chung ka le chi thum khang che da kar sai shitsang lakna sahasai ra kha shitsang lakna Rawi tuijli pa ko kui thai ko kui yang ko kui samangai ra kha itum muchoi ku laga chwa thi shu da khring da kar sai ki pa ji thum mam la say khanawa principle the fifth principle that we see from the lifestyle of Abraham is this, that we should look forward, we should look to the future and walk carefully. Itum mga song yang valaka Zinkum trawi tili ki shogra. Zinkum makawi tili ki shogra. Zinkum tumrawi tili ki ram rao which machuk laga what kasada karsai. Abraham na kata sagla jaka atang itum na kubli pa hai that verse chapter 25 verses 5 and 6. Chili gapa thran kisa mangla jaka ara ili ran now lo so mi haire. Kala in a kisarkla jaka Inaw hilin now the miyur ka tayo na disturb masak vai, shimkur ka tayo na disturb masak vai, kang tayo pingin la chata hai ora, kala inaw li mata laga na hili chipamra, rana to ng shit sami gaya, ngalay mira so kami mira, iwi ugay na kushoka, now jili, iwi now pa man na kushoka, mi jili mira jao da hi awing asaki kichine kichi mata laga na pari mi hao te. Chik sada karsai. Itum na avavavang sada jang inaw wang ina zingkum makawi tumrawi hamati hampangawi future plan sami hairla kachi machuk kawata karsak chitra. Kala ina zingkum makka tumrawi wang future plan sami gaichi rawi ninga changa tishu ta decision chi khumi tlela. Abraham wiwa Rana ding chang decision na tishu da khimi chiko aw khiglo jaka rana ali khagmi ghai area chili aw naw chili chipam khain kala khang thai pim pale wa ara sing so song khala cha da jo wa la chipam sir khain da ve khang ran sa san khami ji jang tak me na rawe na pau kham ta sam mang ghai da ta inaw na jingkum thara makku thumra hang ma te hang phanga vai la rawe principle chi hi kho chi ukli rom sang ka chak milaka mga song yang malaka kasyam da karsai. Ara verse 9 li atang hanggai. So the servant put his hand underneath the thigh of Abraham.
his master and swear to him concerning this matter. Ngala wa ko khui ma wa ko khui. Ra aram songai na ung ko khui mung ko khui. Nào mẹ rồi lý chỉ vác than khung với tụi người shit chi apang hi Abraham với khai sang với chính lý sang lực cơ tụi người shit sang sự kỳ cái chuyện khác là bao với clear chả cơ ý nữa ở đây tụi người shit sang cái hi nên vì tùy nên là hàng số cái chuyện authority với chính lý lệ cái chuyện Shaki cái chuyện thế này cái là ý nữa nên vì hàng attitude Sarah cái chuyện attitude chui symbolize cái sao này chui một chút cái mi này đang này interpretation khang cái là gì cái chẳng khát vậy và eulogy này chứ khi sáng là giả khờ chỉ là khi càng là giả khờ khai sang cái gì cái chẳng khát và khờ rong về chính lý sang là cái bằng chỉ anh bấm sáng là cái sao cái chuyện này chỉ khi vắng là giả khờ khờ rong về chính chân chỉ lý tụi mình mirin shock vài vì part chỉ lý how the nơ iwi mirin with source này cái là nơ hi iwi mirin with sourcing vài cái sự cái pha cái shock cái chân cái tông hi là lý risk cái mi này cái là nơ hi ini là tụi shit sa cái chỉ là naki cái chuyện này cái chiwi tụi shit này the interpretation kam ta kan hang ngarai cái chahi itum na Genesis 47 with verse 29 lila Jacob na anao athina naili anao Joseph li tụi người shit sang sức là cái Joseph ít thiếu rồi khờ nuôi bằng yêu khai sang về chính lý hay sinh là cái ili tụi người shit sao khi tụi người shit sao rồi là giờ cái ít thiếu cái ili ili mà phong chỉ phim đó cái ili Canaan li khung li là cái Egypt vậy nè tụi người shit sao thế chứ Canaan li khung li là cái chỉ li Isha vàng ra li một số ta chỉ phum phụ cái chỉ phum người vật sinh sinh cá mì lô the ngarai ka cha tu nga shi chi che ta sai atam ji trami chat khana ni tu nga shit ka sa akhwi ara ina hang khangai pa wa ithum mi rin hi cha la ka ran hor chak ta chak na ka pangui ga ya Abraham wi ot chak chi linga hiao la ka ach chu principle ji la mayon la ka ithum na ngoyan khamai tha sa ka pai awa nga sa ta ring pai fi Rawi principle vợ mga chơi mà này ít hôm nữa hili mi này yang ra là cái không mất tha ở trong cái pha khác cái sung à mi rin này the tâm khuy sự khuy cái bài người dân sa cái bài à và cái sa tering sa cha khờ ít hôm thằng cái chỉ tôi mi rin ít hôm mình nào ra li award chỉ shoot mi đắc lệ mang la rin chỉ shoot mi đắc lệ cái xe cái za sân mai chôn vai à tụi mình nín chuk nín thêm yang sam idak le to china akha aruri sadak le china akha jang kala now dala itum yi li pamching ki jimaning to the ka thiwi kharcha ne nang ta hang sang le ko rom sang ni chini now the ithial le hi thalo now the jingum ma ko wail le hi thalo ka pha wa salo hi wen ma chelo ka chi hang sang ni le ko future generation nan dang dei tum sam ki chi itum pangshap le achi tum nei li cái tiêu cái vấn đề sao được lấy hi ít thùng mấy là khám nín generation khơi cái thùng mang li sắc la cái nào va vàng ra li về ra li lấy shit thứ how the shim mấy là cái sham shok là cái chót là cái nào khơi ngô hồng li sa yul va yul li nó chỉ là nó cái ring là cái ra li khorum là cái sao vậy thấy sẽ đấy thùng hi ít thùng chi rom sang cái gì ta cả sai ô cái thui li về ring cái pha các sung ba chi mà khảo flow khơi rally cái thầy rally ang ayung masakit là cái khring china ak changkho cái chi thum rom sang mi sei e thum na Russia ko ya wa sa ta inili Russia ka salo da ran ho ko khui chi paning ong ching ta thang ga chi to mi rin li ok thui sei kalai thum na thang ga chi to mi rin li decision ko khui ka tong a chi e thum calling chi li paisin sa la ka mi sei calling chi li paisin sa la ka khring tharan itum na phani ung ching gi pa rali shi changa kha ching li ga hai le rali shi changa kha ka thai ka cham ma le mane rali shi changa kha ka phani ung shu ngai rali shi changa kha
ana iwi kan khamia sai kachi hi itum malaya sei sadak le ka tong hi itum li achak ana tele ka tong iwi tum miktali khira la kai rana itum li otam na thaki chi maning mane kha itum shit ka sangai na mi ka na ru ma thai sala la leila kai to shit sang la kai itum sawa ki chi ne chi itum mi mirindi variation of mirindi challenge hok mai kap kachi akhang sai chene itum atang atong wi principle rana itum li sajite kai that let us be a producer, a provider and protector as a Christian father. Varishia ka wa ka sa te itum naungrawi takar ka sa wa itum wi shimkhur brave naungra khang te te dakar itum wi achingli le tak le ka tong ali phawi khamia athumli ngak khamia athumli kan khamia dakar ka sali jihan ka paya wa ng sa serse tumli rana som hirano arat sing kumma Father's Day li tum sia sa kurum sampung li shidre amen.